Matura ma Garash Madunguni na Barichukuma kaunti ya Kilifi no mamwe ma matura maria mari hatikaini ya kofandirio ni muihoro wa mai kuma rũĩ rwa Sabaki ruria rwambĩrĩirie kuna mĩena-inĩ ĩmwe kumana na mbura nene ĩrĩa ĩkoretwo ĩkiura. Gavana wa Kilifi Amos Kingi ni orĩtie atongoria a matura matiganĩte maria makoragwo hakuhĩ na rũĩ rũrũ mambĩrĩrie mĩhang'o ya gũthamia andũ othe na mahiũ mao mbere ya rũĩ rũrũ runĩte na njĩra nene na kurehe muihoro ũrĩa ũngĩcũngĩrĩra hathara nene. Watu wote ambao wanaishi katika sehemu ya tambarare ya mto Sabaki waondoke na waende katika sehemu za miinuko. Kwa hivyo sub-county administrator, ward administrator upande ule, wazee wa vijiji, sub-chiefs na chiefs wao wako katika mstari wa mbele kuona kwamba hakuna mtu hata mmoja anabaki na kuja kusombwa na wale maji ya mafuriko. Afitha wa rũhonge rwa Mũtharaba Mũtune Hassan Musa augĩte nĩ magũthi mĩena-inĩ ĩtiganĩte nĩguo gũthuthuria nĩ kwĩhĩirwo mũno nĩ mũihũro ũyũ nĩguo gũtigĩra aikari othe arĩa marĩ hatĩka-inĩ nĩ mathamio. Kitu ambacho tumefanya kama shirika la Msalaba Mwekundu na tutashirikiana na county government yote Tana River na Kilifi ni kupreposition non-food items. Na sasa hivi tunavyozungumza tunatayarisha kile chombo chetu cha kusafisha maji kwa sababu flow ya maji itaathirika kwa kiwango fulani. Kwa hiyo tunataka kupreposition zile plant za kuweza kusafisha maji ili waweze kupata maji masafi, wapunguze magonjwa ambayo yatatokana na mvua hii. Na kuo kaunti-inĩ ya Tana River kwĩna mwaka wa Garissa andũ arĩa magũmĩirwo nĩ mũihũro nĩ mambĩtie gũthamia indo ciao kuma mĩciĩ-inĩ maciroretie nja wa matukũ na angĩ barabara-inĩ nene ya Garissa gũthiĩ Nairobi. Watu wamekusanyika kwa barabara na vyombo yao na sasa hivi mvua inanyesha na sasa hivi hata hivi tunavyosema watu wako barabarani hawana mahali ya kwenda. Shida hapa kila mara maji yakiingia mafuriko inaathiri watu. Manyumba yanabomoka, mifugo inapotea, pia chakula inaenda na hata saa hii mashamba imefurika, mahindi yote imepotea. Na saa hii kuna shida ya corona, watu hawana mahali ya kukaa saa hii, watu wamechanganyika mahali yote. Kwa hivyo tunaomba kama inawezekana serikali waangalie masuala ya wananchi. Aikaria maugĩte mũihũro nĩ ũcũngĩrĩirie hathara nene amura makorire na njĩra ya hi na hi. Watoto hawakulala usiku jana usiku. Na msaada tufikie na kama itofikia pia ni watu 5. Na unasikia bado pesa na chango lakini ya pesa haiwezi kufika sisi. Kwa hivyo sisi usiku hatulali, maaskari wanatutembea juu wetu, tunasimama ndani ya maji, baridi imetupiga. Kwa hivyo tunataka serikali waingie katikati waangalie hali yetu. Kuona rũhonge rwa ũrathi wa rĩera gũkũ bũrũri-inĩ rugĩte mbura nene no ĩgũthiĩ na mbere kuura mĩena-inĩ ĩtiganĩte ya bũrũri, rĩu andũ arĩa maikara hakuhĩ na njũĩ nĩ matarĩtwo mathamĩre kũndũ kũrĩ igũrũ nĩguo gwĩthema na mũihũro. Ngĩribotera Inooro TV, njĩtagwo Kate Muthoni.